मोजस कतन को अस्सलाम वालेकुम। तासो गो रही लगिया जमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शातने वीडियो के द टेंसेस मुबारक के मुख्तसर आंस दकड़ी दी और प्राइमरी टेंस नंबर यो प्रेजेंट और स्ट्रक्चर नंबर यो मुबारक के बाप तफसील सरस दकऊ द वीडियो दार क्लास तालिब इल्म का रेगुलर भी या प्राइवेट आसानी सरा इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर दकवल ऐसी मोजस कतन को वीडियो मस्किप कहो इतरा खैर पूरे हो गो रही चितासो पे पोइसी जमा कोशिश दे से वीडियो वड़े न वड़ा भी और नॉलेज पकी ज्यात न ज्यात भी राजी से शुरू या खड़ू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट मतलब दे मौजूदा वक्त या रवान वक्त। इंडेफिनिट मतलब दे मुतलक मुतलक मतलब दे आज़ाद या गैर यकीनी। टेंस मतलब दे ज़माना या वक्त। द टेंस सिर्फ दा मतलब न दे द टेंस नोर हम मतलब नस्ता लक खड़ल स्कल लक खंदल जड़ल लिखल वयल लक राकवल वरकवल और सारा द दे दा मतलब हम वरकई लक यो कार सीखीगी आया दा कार सुमरा सवदे लक हवा स्कूल तजी लक हवा स्कूल त रवान दे लक हवा स्कूल त तलैदा और लक हवा स्कूल त बजी नो दा हम द दे टेंस सरा ताल्लुक या अड़की लरी। इंडेफिनेट टेंस मतलब दा दे मसलन हवा स्कूल ता जी उस द दे सेंटेंस या जुमला की दा न मालूमेगी सिर्फ दा मालूमेगी चाह स्कूल ता जी दा न मालूमेगी से दे रवान दे बूजी दे निम घंटा बाद जी या कल बजी नो द इंडेफिनेट टेंस मतलब दा दे असल मतलब दा दे। मोजस कतन को पश्तो या पख्तो की निशानी या नखा चिकल पख्तो सेंटेंस या जुमला पाखिर की ई राशि या गट ए राशि नो द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे और दा ए खास निशानी दे। मोजस कतन को द इंग्लिश ग्रामर द पश्तो जब सरा जोड़वल मैचिंग कवल दा डेर ग्रान कार दा ब्या हम तरे वो हद पोरे द दे दा निशानी दे द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दा निशानी दा ई और ए अब दे वजह से पख्तो जब अवादा और पदे की दुअलस लहजे दी दुअलस लहजे मतलब दा यो टकई अदा कवल या तलफज अदा कवल मसलन काकड़ अखपल जबदा दा मंदोखेल अखपल जबदा मुसखेल अखपल जबदा हालांकि द पख्तो खबदे की दुअलस लहजे दी सुलेमान खेल अखपल जबदा वजीर अखपल जबदा द मसूद अखपल जबदा द बनोस अखपल जबदा द मरवत अखपल जबदा द अफरीदियान अखपल जबदा द मेमंद अखपल जबदा लक दगा से यूसुफ जी से दे अखपल जबदा नो पदे वजह बांधी द पश्तो और द इंग्लिश ग्रामर सरा जुमले सरा मेशकवल दा लीग डेर ग्रान कार दा खुबिया हम तकरीबन चुकुम दा नखे दा तकरीबन 70-75% दा नखे सही दी यानी के दुरुस्त दी। वजाहत यानी के डेफिनेशन द दे टेंस सिंपल सादा जुमले के फर्स्ट फार्म लगेगी और पदे टेंस की ई ए ई जाहिरा कवलो दपारा प इंग्लिश की द ई एस या एस इजाफा कीगी पसादा जुमला की ब द फर्स्ट फार्म वर्ब मख की ई एस या एस ज्यातवाल बकीगी चिकुम वर्ब डबल एस सिंगल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड बांधी ख़त्म शी नोहाग सरा ब ई एस इजाफा कीगी और चिकुम वर पा नूर टको ख़त्म शी नोहाग सरा ब सिर्फ एस इजाफा कीगी। मसलन लका मिक्स दे सारा ब ई एस इजाफा कीजिए।
په دې وجه چې د دې ورب اخر ته ایکس ده واش دې ورب سره به هم ای ایکس اضافه کیږي په دې وجه چې د دې ورب اخر ته اس ایچ ده پاس د دې ورب اخر ته ډبل اس دی نو دې سره به هم ای اس اضافه کیږي گو په دې ورب کې اخر ته او ده نو دې سره به هم ای اس اضافه کیږي ټیچ د ټیچ ورب اخر ته سی ایچ ده نو دې سره به هم ای اس اضافه کیږي کویز د کویز په ورب په اخر کې زیډ ده نو دې سره به هم ای اس اضافه کیږي او remember cook scold drink stop remember په دې ورب په اخره کې اس ایچ سی ایچ ډبل ایس سنگل ایس او ایکس زیډ نستا بلکې دې سره آر ده نو دې سره به صرف د ایس اضافه کیږي کوک د دې ورب په اخر کې کې ده نو دې سره به هم صرف ایس اضافه کیږي سکولډ د دې ورب په اخر کې ډی دی نو دې سره به هم صرف ایس اضافه کیږي ډرینک د ډرینک په ورب په اخر کې ده نو دې سره به هم صرف ایس اضافه کیږي سټاپ د دې ورب په اخر کې پی دی نو دې سره به هم صرف ایس اضافه کیږي معزز کتونکو دا پوینټ په کلاو غوږونو واروئ ای ایس یا ایس صرف تھرڈ پرسن سنگولر لکه هی شی ایٹ یا سنگولر نیم وي یعنی کې ځانګړې نامه وي نو په هغه جمله کې به د ورب سره به ای ایس اضافه کیږي یا د ایس اضافه کیږي په دې شرط چې ټینس پریزنٹ انډیفینټ ټینس وي او سمپل وي یعنی کې سنټنس یا جمله ساده وي او که چیرې سنټنس یا جمله نیگیټیو وي یا انټرګیټیو وي یعنی کې منفي وي یا سوالیه وي نو په هغه صورت سره به ډز یا ډو بطور هیلپینګ ورب استعمالیږي ډز چې دی تھرډ پرسن سنګولر سره استعمالیږي او ډو چې دی هغه بیا فرسٹ پرسن او سیکنډ پرسن سنګولر پلورل او تھرډ پرسن چې کوم پلورل دی یا ټو نیمز وي یعنی کې دوه نامې وي نو هغو سره ډو بطور هیلپینګ ورب استعمالیږي راځئ چې دوم پورشن ته واوړو د سنټنس جوړولو طریقه د انګلیش ګرامر د رولز په مطابق سنټنس یا جمله جوړولو دا طریقه د اول نمبر باندې سبجیکټ پلس په دوم نمبر باندې ورب پلس په دریم نمبر باندې آبجیکټ سبجیکټ مطلب دی په پښتو کې فاعل مطلب دی کارکونکی ورب مطلب دی پښتو کې فعل د فعل مطلب دی کار یا کار کول آبجیکټ د آبجیکټ مطلب دی پښتو کې مفعول د مفعول مطلب دی هغه څه کوم باندې کار کیږي هی سبجیکټ دی او تھرڈ پرسن سنگولر دی تھرڈ پرسن سنگولر کې هی شی ایٹ او سنگولر نیم راځي هی سبجیکٹ دے گوز ورب دے ٹو پریپوزیشن دے سکول آبجیکٹ دے ہی گوز ٹو سکول هغه سکول ته ځي معزز کتونکو چې کله پریزنٹ انډیفینټ ټینس په سنټنس یا په جمله کې تھرڈ پرسن سنگولر استعمالیږي یعنی کې هی شی ایٹ یا سنگولر نیم وي نو په هغه سنټنس یا جمله کې په ورب کې چې اخرنی لفظ او وي یا ایس ایچ وي یا سی ایچ وي یا ډبل ایس وي یا سنگل ایس وي یا ایکس وي یا زیډ وي نو هغه ورب سره به ای ایس اضافه کیږي
वले चे ES प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जवतवी ही सब्जेक्ट दे टीचज वर्ब दे अस ऑब्जेक्ट दे ही टीच अस आगा मुक्त सबक खाई नो दा वर्ब से दे तो दे के हम आखिरनी दो लफ्जों ने दी CH दी नो दे वर्ब सरा बहम ES इजाफा कीगी ही टीचज अस आगा मुक्त सबक खी शी सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन सिंगुलर दे वाश वर्ब दे क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट दे शी वाश क्लॉथ्स आगा जामे विनजी नोपदे वर्ब के वाश आखिरनी दो लफ्जना SH दे नोपदे वजह दे सरा हम ES इजाफा शवियदा आली सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम दे रिमेंबर्स वर्ब दे यू ऑब्जेक्ट दे आली रिमेंबर्स यू आली ता यादवी नुपदे वर्ब की आखिरने लफ्ज आर दे वले चे दा CH या SH या डबल S सिंगल S OXZ न दे नुपदे वजह दे सरब सिर्फ S इजाफा कीगी असद सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम दे स्कोर्स वर्ब दे देम ऑब्जेक्ट दे असद स्कोर्स देम असद हागा वथरठल से मुराद चे स्पोर इस्ते उता वो कई स्कोर्स मतलब दे तरठना नो द स्कोर्ड वर्ब आखिर तो हम डी दे द पास कुम दा दी SH डबल S सिंगल S OXZ दा नस्ता नो दे वजह दे सरा हम सिर्फ S इजाफा शवियदा द मनीटर सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन सिंगुलर दे क्लीन्स वर्ब दे ब्लैक बोर्ड द ऑब्जेक्ट दे द मनीटर क्लीन्स ब्लैक बोर्ड मनीटर ब्लैक बोर्ड या तख्तस्या सफा कवी नो क्लीन्स वर्ब आखिर तो एन दे नो दे वजह दे सर हम द S इजाफा शवियदा ही सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन सिंगुलर दे राइट्स वर्ब द आ लेटर ऑब्जेक्ट दे आम आर्टिकल दे ही राइट्स आ लेटर आगा खत लिखी नो द राइट्स वर्ब पाखिर के ईद नो दे सर हम द S इजाफा शवियदा मोजस कतन को नेगेटिव मतलब दे पख्तों के मनफी या नफी द नेगेटिव जोड़ावल और दपारा सब्जेक्ट नबाद डज नॉट लगेगी मसलन ही डज नॉट टीच अस नो सब्जेक्ट नबाद डज नॉट लगे दले दे और कुम से द नेगेटिव या सवालिया सेंटेंस या जुमला भी नोपेगी से कुम या वर्ब इस्तेमाल से हुई अब वर्ब सरबा ES या S इजाफा न कीगी अली डज नॉट रिमेंबर यू अली तासो न यादवी डज नॉट इस्तेमाल शवेदा और रिमेंबर सरा ES या S इजाफा न दशवे असद डज नॉट स्कोल्ड देम असद हगा नतरटी नो दलता हम डज नॉट द सब्जेक्ट नबाद लगे दले दे इंटरागेटिव मतलब द पख्तों की सवालिया इंटरागेटिव जोड़वलो दपारा डज बाद जुमले पसर की लगी इंटरागेटिव सेंटेंस या पर जुमला के हम डज और डू इस्तेमालेगी
द सीधा थर्ड पर्सन सिंगुलर सर लगी और डू सीधा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल और टू नेम्स यानी कि दो नामे भी आगो सरा डू लगी। मसलन डज ही गो टू स्कूल, आया आगा स्कूल था जी। कुम चे द इंटरेगेटिव सेंटेंस या जुमला भी सवालिया पे किसी कुम वर्ब इस्तेमाल सवी यगसरब ई एस या एस इजाफा न कीगी। डज ही टीच अस, आया आगा मुक्त सबक खाई। दे जुमला के हम चुकुम वर्ब दे सरा ई एस या एस इजाफा न दशवी। डज शी वॉश क्लास, आया हागा जामे विंजी नो दलता वाश वर्ब दे वर्ब सरा ई या एस इजाफा न दशवी। डज अली रिमेंबर यू, आया अली तासो यादवी नो दलता वर्ब सरा ई एस या द एस इजाफा न दशवी। पदे जो सेंटेंस या जुमला के हम डज पसर के लगे दलेदा, पदे जुमला या सेंटेंस के हम डज पसर के लगे दलेदा, पदे जुमला या सेंटेंस के हम डज पसर के लगे दलेदा, दे सेंटेंस या जुमले हम पसर के डज लगे दलेदा। मोजस कतन को दावा खबरा कुलाव को गुनो वार हुए। कुछ इंटरेगेटिव सवालिया सेंटेंस या जुमला भी दाग पाखिर अकीबा दाग इंटरेगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क लगवल जरूरी दा। क्वेश्चन मार्क या इंटरेगेटिव मार्क या सवालिया से कुम यो निशान भी आगा लगवल द सेंटेंस द जुमले पाखिर की जरूरी दे। मोजस कतन को नेगेटिव मनफी और इंटरेगेटिव सवालिया नेगेटिव और इंटरेगेटिव सेंटेंस या जुमला की पय वक्त इन वन टाइम जोड़वलो दपारा डज बा द जुमले पर सर की लगी और ब्या बा सब्जेक्ट लगी और ब्या बा नॉट लगी। मसलन डज ही नॉट गो टू स्कूल, आया हवा स्कूल तो नहीं नो डज द जुमले तो सर की लगे दले दे अगनाबाद सब्जेक्ट दे अगनाबाद नॉट यानी के नेगेटिव दे। मोजस कतन को नेगेटिव और इंटरेगेटिव यानी के इन वन टाइम पर सेंटेंस या जुमला के हम वर्ब सरा ई एस या द एस इजाफा न कीगी। डज ही नॉट टीच अस, आया हागा मुक्त सबक न खाई। डज द सेंटेंस या जुमले सर की लगे दले दे अगनाबाद सब्जेक्ट दे अगनाबाद द साइन ऑफ नेगेटिव दे और वर्ब सरा ई एस या द एस इजाफा न दशवे। डज शी नॉट वॉश क्लॉथ्स, आया हागा जामे न विंजी। डज द सेंटेंस या जुमले पर सर की लगे दले द अगनाबाद सब्जेक्ट दे अगनाबाद नेगेटिव दे यानी कि द साइन ऑफ नेगेटिव और वर्ब सरा ई एस या द एस इजाफा न दशवे। डज अली नॉट रिमेंबर यू, आया अली तसो न यादवी। डज द सेंटेंस या जुमले पर सर की लगे दले दे अगनाबाद सब्जेक्ट दे अगनाबाद नॉट दे यानी के नेगेटिव द साइन ऑफ नेगेटिव। रिमेंबर सरा ई एस या द एस इजाफा न दशवे। मोजस कतन को दा खबरा पर कुलाव गुनो वार हुई पा नेगेटिव और इंटरेगेटिव इन वन टाइम सेंटेंस या उपजुमला की बहम द सेंटेंस या जुमले पर आखिर की बा द क्वेश्चन मार्क या इंटरेगेटिव मार्क या सवालिया निशान
बस ज़रूर लगेगी। सवालिया निशान व पदे के हम खाम खा लगे वीडियो पाए मोजस कतन को हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करे और सारा लाइक हम करे। इंशाल्लाह मख्तनी वीडियो के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 पर 12 की बस दखो तराग पूरी दाला